لهولا عثمان صبری بازار قامشلون ویزگاه خورد و جنین پارتیای کیتی کرد لسوریا پیشنگاه لدار خستن. پیشنگاه گوب آلیکاریا هنرمند محی الدین صوفی هاتبول دار خستن و هر وها شاگرد تنوی اکوت دم آده ایوانده خولک لوی هول درباس کربون. گلک کسایتی و روشنبیر و هنرمند لوی پیشنگاه آمده بون و دستخوشیه ماموستا محی الدین کرن گو کاری بود وی دماهانده هنک کیف خوشیه بخدل ده و باوی زارو کانده و هر وها کو کاریبو آلیکاریا بانزارو کابکه کو هستن خوابین هوله بالبلد دورة شكل دورة رسم إجواء زاروكا بعلم رسم هاتن إجواء حلا صفر من إجواء بيكير ما قواعد رسم دوام نزكا بازا بيست حبابون وباش حق زاروكا ما زيرك نقول لك بس يعني لازم ياكلوا بستوى مقر واندير السر يا راس أستاذ محي الدين بيرابوية وآليكاريا مكتب الشباب والمرأة جالاكي قالك خوش زارو بيرابون رسمي وانا نشاطي وانا مقدمة عندنا سپاسیا ناوندا عثمان صبری دکن گایرا پیشنگا تابلوين زاروكا ومغنا دانين إلو أمنرن يعني أما تشكي ولو هي جم زاروكا يعني امكان بهنري زاروكا يعني هنري زاروكا قال لك يخش جبر اوات تشتي ددلي خد شورافات كنج جواكيره ازلاف عمل قبل سمعتي منن وما قالك في ذكر جبي دوران ما يرسم واسباسيا خد الامام مصطفى محي الدين لكم امام مصطفى ادريس ويجي مشجعا قالكي وسباس حزبيكي نافي ميتيايا إيرو دورة رسم معرضة قالك سباس كن استاذ محي الدين وينام شجعا سر دورة رسم وهشت هوايات ما هو هشت ببيت فنان كتير يعني إن شاء الله مخازم مستقبل تسبب فنانك همو کسی گو آمده بون دیار کرن کو افزارو کانا و ببن سمیانه که پر بهاد پیش روشه ده. صبری فخری آرک تیوی قامشلو.